too much GH Ghana wahala jumede ena ebre asosamo sonfo muniaba ekwesikapa enenso mede ebebesom ahwefo ene etiefo se de dane daye no anu ni se meje eye ejase de na chese eye trending issues ena mede eba ababesom Ghana wahala jumede eso na ene dayi eye yenua bema dodo na enim ne se wachi na so ni din ankasa ede eye Prince Yolson na so eba no eye sinitwa emudia eye wache ena wobia edi enim no na nansen entemo eye yenua yinsensem bi ebebepie mu se de enim no yenua be mai oyare emre kakra bia na chese ye ne yare no mu no na dodo na enhu na kira kwan na no na beto odwa se chese yenua be mai still na chese wobubu a wogu eye ayaresa bia chese wontimi enye ne ho ehwe na ne ebinom be kan ye se an NPP form one ebinom se an ena chese sika wose wonko wonya krampo no wonya ebinom se an nkrofo bi sande sika ede koma na nsem ne de bebre ena bebeto eja na yenua be mayi nyame ya adoma ne ho eto no that was last week ni emu no okotena Hit FM ena nkomotwetwe mu no wode etu eja se emra wo yare teku anasa sompoa enya de se wobi ede den ebre onom na ne fiancé wono ena chese interviews aya wokokọ enum na ma nkrofo wo madwen se wo mani den eba ne so ne no na ma nkrofo ehu no ne ho nkọ ba na ebusuafo wo kan ne nsem wie no de tu dwa se nyame adom se die ne ho eden nyame adom nyame asane yare wanka ne wo mpaso se de na dodo na esusu se anka wo beka eso enum na nim says si anu ho atoni ediem eni efie mom ena wo betena na chese eni e wadwodwo ne ho akopem se wo behunu se die nimpom atotoso se de chese bibia akone kwan so wano ne se obepia wo bepie nanso so abusuafo anko ne sao ene dayi chese ye kokko hwe eye mfonyina aba bepie ya pono eso am eye popular veteran actor Wakye na chese wone nam eye campaign mu chese wone eye MPP form eye campaign e form for nana form for nana na chese wo mo eye worker health worker na wo mo ekon wo eye nsawam adojiri eye na anu adano chese wonu susu edimu ebie ni chese wama ne nsa eso chese wo kire mu senya eye mampanyi his excellency na nado dankwa ekufu adodie ehu behia se yensa ema no 4 years na ebusia video yi ana se pictures yi ebebeto abonten no na Ghana for dodo na asopa enu ye na wa muhwe mfonyi na etwa ekona wonse yenua ba mayi na chese wogina nipadom a wa ma ne nsa so form of na na nipadom a wo mo enam honom de kase ye de ekire mo na etwitwa eguo ewo screen no eso nti wa obetimi abo wani so akonhuma ebi na ebusuafo mfonyi we beto abonten na Ghana for bi no mu se adabio na nti wo wato na se watimi enya apomudin a campaign mom na watimi nya wapomudin ne de kokoyeye da bi nyankopon na wo boa wo ema wo hoto wo no watimi etu anamon se wo bonyame ho like wo bone ho dawro udi ne ho adanse no bi na Kristofo anase gidifo aya ya na ayese nyankopon krampo no ye ma na hunu se boa wo boa ye no krampo no na ehu hia se wo ye de wo so boa ye de ane se ye ni se ya ba be kana bonten nyame adom ye ho atoye eno anu no na so se de watie nya ahoden a won na ma wo ye campaign e de ama eye nipa da se ni ye nka se campaign ni kwan se wo ye campaign de wo ye de ya abato du nkwan de wo bia be ye na so said ye nim se na nka wo ho dodo wo yare for so many years na afide nka wo ho ato nka se ka wo be campaign bia enka wo kuta placard na ne wa try Jesus is life. Jesus is the only one you have to look up onto, and I say God is life ne wo nkro ne ba na ne nke kuta na mountain so na ne wo de kire na wa magana fo ni wiase fo na nyina hunu se sanka enye nyame a enye twedwampo na adomara kwa enye basa yi adomo no ene hu wo mobo no so wo mu kurakura wo dia wo deche edi wo bebe pie sampempen so ya nka nya de se wote ase nanso so wunya wapomuden no do otimi de ye se amanyokuo emom ena wo de wa ho oden no eboa
wo de eye wa ho odin a wanya no energy kakra wo mu no se de amanyoku omum e na wo de wutumi no eye den ebo wo mo so mo fa nkwankwa ye campaign na ekire se bibi mfa nyame mfa samba se bibi kokotom na ene wo ma mfiu se de eye A+ e ka se wonya eye na amanyoku oni nti won boa wa na se wonya bibi on fa ma no se edru baby na se bibi e kotochema e wo ho bibi ankoye na se wo omo a na nka wususu se wo mo emboa no wo mo amboa wa eho na besa da no wani akonyankopon wo no mo se wo hu mobo na wansansa wo yare ebiem ana da bi o eto da yetimi de yankwa edi agrom eto da yetimi ye no ma bi aye hu ne se ase eye normal enso busua enye normal because wono ene kura nkwa wono na wotimi je ono na wotimi ma na se ene den wakwakoda bia yankofo bebre ada a wo mo ansore wakwa dru gina bia nkofo bebre akwa dru sa bia ye wono mu a wo mantimi ansa mafie biem na sa wo de nyame adom watimi asa de waba bedru efia sumdue na nka se wo de ne sem wo bedidi na wada na ne eche se ne se kwasi ado se dan mu bia o se de nka wonya papa se wo be campaign ne nka wafa nyame asem ana se wape entwroye bia ekire se nyame de wono ano wo hene wono ano tumi den nipa nkwa wono ana timi se nipa yare wono ana timi mani pedrum pempeso peso wodru na nka watwro na nka ne wode nenam na nka nkofo hunu se yenua be mai de kese wanyi nyame bonni aye na nso so de wuye de ase de wo manyame anu ne hu bi sei se wode ahode ne ma wo because ahode ode ma wo no se wantimi amfa anye ne de kotampo ne dia wutimi de ya asa wo koda na ase wo de wano akwakoda ase no anu no na waje si nche na ahode na ode adom no what the campaign, what the politics there, and then den say no over pese nipa engine and I say uncle so nyame adwene ebusuam bia ya na say decision ejina tu nua bema wo tu ye ebra ne ho to no say wo de na ho ode an say wanya edi campaign echi no ne kwan so a eno no ana say enye ne kwan eso eno no enti we de meto de mouth mu nyina mo fam adwenche embra wo to ma GH your comment section e bia mo like videos na share all the social media platform bitimi so follow yen your IG page @TR0ke _, Twitter page so @TR0ke _ Facebook too much GH meeting at the ekwesi kapa that's the name yebesane shia makram too much GH me did akose Japan e brebi am bese me TV me hwe too much GH omo da mufu a omo sports and as entertainment omo da mufu mo nkoso hwe omo na oni baji de bia me da mase love you me dey Isaac Odwampo obetun afem the great ampo mbrembren wonu me nka mo ni hwe too much GH too much GH mo ye too much na me so me ye amo fire too much GH we ye boy wate shout out to your fans and everybody who is watching too much GH. The major prophet Couldnt chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyane bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asondin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura